Ne sjećam se više odavde. U glazbenoj školi moje žene, pored dužnosti ekonoma, na meni počiva predavanje matematike, kemije, fizike, povijesti, zemljopisa, solfeđa, književnosti i tome slično. Za pjevanje i plesanje. Moja žena također uzima posebnu nagradu, mada pjevanje i plesanje također jako daje. Naše glazbeno učilište nalazi se u Psećem sokavu, u kući broj 13. Valjda mi je zbog toga i život tako nesretan. Živim u kući broj 13. Kćerke su mi se rodile 13. a na kući imamo 13 prozora. Ma radi informacija, moju ženu možete pronaći u bilo koja doba, a program škole prodaje vratar po 30 kopijaka. Mogu i ja da vam ustupim par komada. Program dođe 30 kopijaka. Tko želi? Ne želi niko. Onda 20. Šteta. Da. Kuća broj 13. Gospoda, Gospode, ja sam nesretan. Pretvorio sam se u glupaka i štavilo. Ali vi zapravo pred sobom imate najsretnijeg oca na svijetu. Zapravo, tako bi trebalo da bude. Ja ne smijem da govorim drugačije. Milostiva Gospodo, kad biste samo znali, ja sam sa svojom ženom proveo 33 godine. I mogu da kažem da su to bile najljepše godine moga života. To jest ne baš najljepše, nego tako uopće. Sve one proletjele su kao jedan sretan. Pravo govoreći, neka idu dođe.